Abaana bano abayafoirebe. Omukushabo ku Bishop Vincent Kirabo yashaba abafaza b'ekereziya kukwatanisa. Abaana bano nja kusaba tukwatanize n'abakuru tujja kukwataniza hamu kutungisa konfirmasiyo omwibara ly'ekereziya. Bishop Kirabo yagumiza amajya ngo parish kube y'amani netekwa kuba eyina abakristo barukora n'amani. Bwebemezi bwaitu bubemu edini ensi yaitu tugigare habuhyaka. Abatunga konfirmasiyo basima Ruhanga. Nimwikiriza Ruhanga isi omusobozi wa byona omuhangi w'iguru n'ensi. Nitumwikiriza. Nsima mukama wa kisembo ky'obumeze kyatwaire okutwikya kyate kutunga konfirmasi. Nisima na father waitu Reverend Father Bengi Anson atukonyeire twasora kutunga konfirmasi. Omugandi abiciriza hakanisa ya St James Church of Uganda Kabingo omuri Sinjiro basimwa ahabwo butejumbera mu ntaro z'edini. N'abaninga mbisi narye nimbatine shonga Ruhanga wacu upereza diwari otunabani. Okusima oku kwahebwayo omuburizi Robert Muhereza. Kereziya namunonga kurugahiguru arachibishop wabo okwizira kimo kwikahansi twabontu basima ahubwo twera tugo mu kintu kimwe. Okugamba ebi no buyatangazibwa obushagiki obwahebwayo abekereziya ey'abanyakaturiki eya ekigende omukombeka ekaniseji. Umuntu okwata kwagira kintu nkeki nabaferirwe abwenshonga tutugo mu ntunguka yo kukora kwa nsamaramizo kandi n'ekigambo cya Ruhanga okuzometema yitu. RDC wa Rwanda Lilian Ruteraho owabaryo mujenyi mukuru aha mukorogu yasima enkwatanise ri hagati y'abakaturiki n'abakristayo. Ekereziya bakore ikintu kimwe batebo mugoremo kandi nanishaba mwe n'abarya abantu abakristo n'abakristayo mutarikirizo muntu kwisha kubabaganisa mu bano mwebembezi oba n'umuntu wakikati oba n'umunyadini akabatanisa mukaferwe birungi abo kube birungi niho byija omware batwataniko kubatanisa mu ngereje. Omuganda makuru omuhereza w'ekanisa ya Desta omurimbara Nasan Ibrahim turyamureba yatongoza entebe kanisa zo kujaguza emyaka 40 kurgatandika obuhereza. I want to appreciate God for this. Gasha kwa soma stumwebaze Rusun Wamanya na Arwaso.